Kaparish Good Shepherd Jongsha bapanya daki padar na kajinga slok reunion Holy Cross klapli ya ka RCLP School bathamai hamau blang na kabenta kajing bit jingbiang bat jing mentoy jengki kena hagane kashnong bat hakishnong ba marjan kashnong mau blang kadon hamau kan rausi and RD Block East Khasi Hills ya kani ka RCLP mau blang lapli pai ba khat sautrek jeliu ar rajar ar pusal dau MLA jo ka mau kan rau uba bante dor lingdo ubra long ru kumu kongsan rengkat kajinga don lang jeng Reverend Padar Suresh Kagu rangba balang mau blang kinong hikai bat ki kemi ki kpa bat ki khana school ya kani ka school latei bat pendem da kajinga rap jeng uba bante dor na ka seng reunion Holy Cross na ki para banget bat na kilok ki jor jong kani ka parish lasdang ya kajing elang pli da kajing duai na ki khana school bat kajing kurkhu ya ki kamra kelas da Reverend Padar Suresh Kagu. Jika sini mentai terpilih nama school mo. Jika sini terpilih dari school bersama ini, saya sendiri lagi di seperti macam bah. We are live. Bante dor bala selut tupsa bante akne gi ba kina kin sayo ya kajing nam jing star dan rik abule dragon rad maman kurkiyai wai ga sambaro ilok batki kun tibaro kin don barabar ya kajing ai chikar go jungi kurguru ya kita ki mistri ki bala tre hni ki no tre kuncur mi pa ki bala ban karshanan ni kum ka balang ki ramba balang bat ki chairman baro ki pasangane ga school ki bala tre lang ban penian ya kene gi ing bari tenat ki ba so kami kerpadami abdai dragon rad maman kerku ya kene gi ing kansalong ke ing ban yo e kajing nang jing sta da kor kurang ya kajing simpang kumcur ki kun tijungi kin yo ya kajing ai cumi kamtam ni kerpadami maban ri sumare ki ban ada yaki maman kerku ya kene gi ing batumai bakendon berabor ya kajing don cumi ayo angel bakui cumi ban ri sumare ki ni panik ne baro dau kris utra jungi Amen. Kopa jungi Amen. Kamarian, kapag benda ka din kapag flop, yung flop, bakong ka, kapag bakong ka, jadi yung gastil. Kapag inut, hantu syukur, malarang, latihan padat, yang betul bukan flop, uang sisa. Dengan daya, uang no, nomor beliau, bawa beliau, ini tinggi kami, kebetik beliau, ikut beliau, aku tinggal beliau, idon berjata kecil kuat, teng dalam slap pelat, ngobrol slap pelat, dalarang berbeli rang pelat, dari mentah beliau, yang slap kemudian terkuat, nak mentah kami keluar begini. Dari apa yang sekolah itu beli berpanggil dari pada Suresh, belajar ikan lambat ini. Masarai jang katu kat librai mentuan idon go program ni school idon langkat dan kita jadi ulang ni program nak di school. Bertunjuk menang idon langkat pak. Menteri yang building school bagi ini lima ibadah lalu menteri itu sudah yang building semua. Belum semua ibadah yang pun berarti. Hai today yang kita di luar lang belajar langkat lang hari ini pun dalam kita teman nak bertemu ini
Jadi semua kita diberikan dan lebih. Hari ini dia lang lengkap di Saukumen, di Kodar Senang, di Kodar Senang dia lang lengkap. Nanta dia lang di Lambak Balang Berim, dia lang lengkap. Dan kita kali ini bak hantam di bak Noret, di badai Nopul Trai yang kita building school. Masuk ke dalam kumpulan terpangnya ya kan managing committee yang school, di head teacher, di non-nikai, di staff baru kat kumpulan dalam lengkap. Nama kali di brainstorm, bagi di komplek dan itu. Berilah bagi program dalam projek. Nah, kumpulan terpangnya ya kini di head kumpulan UP, LP, Kibara I, ya kini Jinshan, ya Jinwai, ya Jinpriang Kubha, nak berita di dalam baru. Dalam mobil kan dalam program kerja. Bagai program I kumpulan terpang itu. Kibara Shimbenta, ini ya Jinshan, ya Tenak Kubha, ya Jinwai, ya Tenak Kubha. Hah? Kemudian Jinshan, ya Jinwai. Hah? Nampak juga kita mau bilang besar bangsa dan manusia. Mak, ini ke platform, ke jaga, waktu kita masuk. Apabila kita program video ini dia tetap jadi pun. Dan kalian ketongan semua iklim terpangnya, dia pilih kenal baru hantam, ya iklim kita di bawah banyak dan langkah, bansuran. Banyawan ban air sem lang ikut, banyawan ikan lang aku universiti. Apa yang kedua?